Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wey'ngane zakwethu. Igcine ke iphumile ke namhlanje ke laphana i-top 10 yabaculi ke akade ke bevotelwa ke laphana ku Facebook ngama-likes ke laphana wey'ngane zakwethu. Umculo bo number 1 ke laphana ke okhona kuJaiva Zimnike ke laphana uhamba phambili ke ngamavoti ke awu 52.6 thousand. Bese kuthi number 2 bese kuzoba uSminofu number 2 ke laphana ngamavoti awu 51,000.6. Bese kuthi ke uMzukulu number 3 ngamavoti awu 56,000.5. Bese kuthi number 4 uSikweleti unamavoti awu 46.4. Bese kuthi uTumakahle number 5 ngamavoti awu 43.7 thousand. Bese kuthi ke laphana ke unumber 6 uMntomazi ngamavoti awu 41,000.9. Bese kuthi ke laphana uShwi unumber 7 ngamavoti awu 38,000.8. Bese kuthi ke laphana ke uNavigator unamavoti awu 38.2. Bese kuthi ke laphana ke uThokozani Langa unamavoti awu 37,000.3. Bese kuthi ke Imfezi Emnyama yabamba unumber 10 ngamavoti awu 35,000.9 thousand. Bafowethu ngiyafisa mina ukuzwa lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, ngabe uyaculiseka yini ngokukhethwa kwabaculi ke ngale yandlela ke sidibana phana comment section ngizwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinzele subscribe ucinzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha si-channel. Siyabonga.